ube nemali phakathi uthola ukuthi kunamanzi, imali ihlezi phezu kwamanzi kanje emgodini. Othi ungawungena ungeke uphume. Bathi wena ngoba uhluleke ikucabanga ekuqaleni wabona imali. Wathi usiya njani? Susiyolanda imali. Salibonani, okhulumayo nguphathisani umfoka Dube from Inhloni Arts. Mina uphathisani ngidume kakhulu laphana ngokubhala amanoveli, ngiphinde futhi ngibhale ama-scripts laphayana ku-Inhloni Arts. At the same time ngatsho ngithi Inhloni Arts iyikhaya lethu. Namhlanje silapha eSitro Studio esisebenzela khona okuyi-studio esisebenza laso kakhulu na ungakhangela amadrama esiwayenzayo asuka ebhaliwe ukuthi produced by Sitro Studio, yiyo esisebenza na. Angihambi ngiyedwa ke namhlanje njengoba ngise-Sitro Studio lapha engiqeda khona isikhathi kakhulu ngikhona. Namhlanje ke ngivakatshelwe indoda leyi uBK, engithe BK awufike lapha wena mfowethu Inhloni Arts sizoxoxa ngendaba esihlangana nazo. uBK ke kakhulu wenza ama-videos, ngasho ngithi wenza i-content kakhulu ku-Facebook, ku-TikTok naku-Instagram laphayana engu-BK Wodumo. BK, ungabingelela abalaleli bafuna ukwazi kabanzi ngawe. Ake ngibingelele kiwo bonke ababona. Ngibingelelwa nguBK Wodumo uhamba phezulu njengendiza umakhalekhithi njengi-ambulance imloyo. Njengamanje ngenza i-content uBK Wodumo ku-Facebook, BK Wodumo Siziba, naku-TikTok. Abathanda ukuhleka bengifollowe bashona behleka, asikho isikhathi sokukhala uma ufollowa mina nje. Uyakhohlwa ngokukhala, ucabanga ukuthi bekumele ngikhale kodwa ngoba umamele mina, ubheke mina, wagcina nje uqhubeka uhleka. Alright. Hayi no, siyamamukela uBK Wodumo, uthi yena ungumakhala egijima njenge-ambulance. Futhi namhlanje ke uzosikhalela. Ngiyazi njengoba sihlangene kanje lo BK Wodumo, njengoba mina ngitshilo ukuthi ngumbhali walaphayana kuNhloni Arts, ngingumlobi walaphana kuNhloni Arts owengwalo zesiNdebele, kanti uBK yena uyi-actor laphana, actor esenza i-content yakhe. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi sebethi indlebe bafuna ukuzwa ukuthi sizababalela ugwalo or si-acte lo BK. Kanti namhlanje ke asikho lapho, sithe njengoba kulezi zinto ezenzakalayo emhlabeni, zikhona ezinye izinto okudingeka mani BK ukuthi sizithinte ma ngabe sibona ukuthi singakhona ukuthi sizithinte. Yabona? Yeah. So ngase ngisithi mina BK ngidinga umuntu ukuthi ngikhulume laye, yikho ngithe ngikufonela ngathi ngidinga ukuthi sikhulume BK kakhulu ngendaba leyi ebuhlungu kakhulu BK, ethinta abafowethu BK. Sesilahlekelwe ngabafowethu abaningi empini le eRussia, abafowethu abasuke besithi bayazama. Okubuhlungu kakhulu BK, engingathanda ukuthi ngiwatsho agcwala umlomo ukuthi emindenini elahlekelwe sithi dudu liduduzeke, kanti vele ukufa kuyinto ekhona. Liduduzeke lithole ukuthula ezinhliziyweni zenu. Labafowethu futhi labo balale ngokuthula yize befe kabuhlungu. Kubuhlungu BK, abafowethu abaningi balahlekile eRussia la empini abakhona, bahamba besithi bayazama. Kodwa ke sengifuna ukuthi manje sikhulume ngokuthi yazi BK, impilo ayila spare wheel, ayifani le-tire ukuthi kule spare wheel imali ngadubuka uyafaka elinye kusasa uyethenga i-tire ureplace leliyana. Impilo yomuntu ukuthi umuntu nxa engafa ufile, akula kuthi
uzovuka kusasa. So sengifuna ukuthi namhlanje sikhulumele abafowethu laba abakhona. So wena BK, singakayi kude sikhulumele abafowethu laba abakhona lapha esibayeni abangakayi abasacabanga ukuya khona. Wena uthini umbono wakho, uthini ukuphawula kwakho ngabafowethu abatshonele empini eRussia nalabo ababuye bephila kumbe abasazobuya bephila? Wena kuthini ukuphawula kwakho lapho? Okokuqala sothi rest in peace kubafowethu abangasekho. Yazi into ekhona ngempi, basuke bekwazi ukuthi baye empini. Angithi basuke bekwazi ukuthi baye empini kuyaliwa. Okokuqala ke ngithi yini impi kahle kahle, mangabe uzithi yini impi futhi kwenziwani empini, into engayibuza okokuqala uduke lapho. Mhlambe abanye abafowethu bengasizakala abakade sebephethe amabhegi befuna ukuya khona. Bengingathanda wena Siziba ukuthi wena njengoba ungathi ulalo ulwazi ngempi, mina ngasho ukuthi impi it's war, kodwa ngisafuna ukuthi wena uyiye ngidlale kabanzi ukuthi yini impi. Umbuzo lo sengiwubhekisa futhi ngakuwe wena elihlala emanzini ukuthi yini impi. Impi Mr Dube, njengale mpi esikhuluma ngayo abafowethu laba asebeshonile, kuyacaca ukuthi impi yani kuyabulawana. Akuyona impi okuthiwa kubanga intombi noma kubangwani, kuyabulawana. So uyabulala noma uyabulawa, ya understand. So ngicabanga ukuthi bafowethu abasafisa ukuhamba, mina ngokwami kwamele beqale beyihlalele phansi beyicabange ukuthi kanti bayayenzani, bayabulala, bayabulawa. Empini uyabulala noma uyabulawa. So ngababulala abawu-50, so kungenzeka futhi ugcina ubulele. Wona ubulawa uyi-1, kodwa uyakwazi ukuthi ubulele abantu abangaki, abawu-10 noma 50 noma 20. Kwenzeka futhi ukuthi bekushaya wena ungakaqali, ungakadubuli even oyi-1, kube wena uqalwe ngawo ubungakade ungadubula umuntu. So empini kahle kahle kuyabulawa. So in other ways, ngezinye indlela uchaza ukuthi abafowethu bathe besiya khona bevele bekwazi ukuthi baya empini. Bayabulala, bayabulawa, kodwa sokungenzeka ube nenhlanhla ubulala ungabulawa. Ngoba lapha into elihambela zimbili, uhambela into eyi-1 uyabulala, lonke liyabulala, kodwa sokungenzeka beqale bebulale wena. It's so painful wena BK ukuthi engingathanda ukukutsho manje, ngifuna ukuthi si-protect laba abasacabanga ukuya empini. Ngoba labayana asebelele, vele sebelele, sokuyibuhlungu obungaphakathi kwethu, okuyikuthi asifisi ukuthi ubuhlungu lobu BK busiphinde kaningi nengi. So ngichaza ukuthi into ezami ukuyichaza ukuthi kulaba abalapha abasesibayeni, njengoba usutshila ukuthi kuyini impi. Nxa ngabe usuka wena lapha manje use-airport, kufanele ubekwazi ukuthi lapho uyakhona uyabulala, uyabulawa. Umndeni, abazali, laba kuthandayo bonke, nxa ngabe bekunikeza permission yokuthi hamba, kufana nokuthi babona isilwane sigijima BK sibuya, bathi sihlangabeze. So in other ways, nxa kuyikuthi kunesandla somndeni esikuphushayo or isandla salowo muntu othi uyakuthanda, into kumele ifike ekhanda lakho ukuthi umndeni wakho awukuthandi, ufuna ukusacrifice ngawo. Lo muntu othi uyakuthanda akakuthandi, ufuna ukusacrifice ngawo. Ngoba kula muntu ongagijima nethi nxa isilwane sigijima athi sihlangabeze yena, ngaleso sikhathi egijime siya wentshe endlini, yalunguza ukuthi wena uzophila yini ngefastela. Yabona umuntu lo usuke engakuthandi. So abafowethu manje
abasacabanga ukuthi manje bona balungiselela ukuya empini BK abame kancane. Kufana nokuthi sebethengisile impilo zabo. Nxa uthengisile impilo yakho uthi ukuthi impilo yami si-onwa. Okokuqala enye into engifuna siyibheke ukuthi kanti balwa kuliphi ilizwe. Yeah. And bahanjiswa ngubani? And bahanjiswa ngubani? Yabona? Balwa akusikho la se-Africa. Kodwa bafika le babe behalf of leliyana lizwe abalilwelayo. So ilizwe la selithengile impilo zabo, yikho lingayenza loba yini ukuthi libafake kufront. Kanti nginombuzo vele, why leliya lizwe makade lifuna amasosha lingazange lakhuluma le-government? Ngoba ngithi ilizwe nelizwe linamasosha khona. Angithi kunjalo, why lingazange kwathiwa liyacela amasosha angaka ebasiza? Bangilo yini khona lokho? Hey. Yikho mina ngithi BK ngeke ngithanda ukugxila kabanzi lapho ngoba kokunye kanginabufakazi ngakho. Kodwa mina abantu engifuna sibalwele abafuna ukuhamba, angifuni ukuthi ubuhlungu busiphinda phinde BK. Yabona? Yebo BK, siyahlupheka. Singahlupheka kodwa ungcono ukuthi uhlupheke uphila ngoba ikusasa linjani alaziwa. Njalo futhi as long as BK usaphila emhlabeni, usaphefumula, lisasekhona ithuba lokuthi kusasa usungavuka uqonywe impumelelo. Yeah. Remember, asikwazi ukuthi kuyini okwanonisa ingulube. Sasa sungavuka ukuthole okwanonisa ingulube la unone. Kuneminye imigodi Mr. Dube ukuthi uyakwazi ukuthi maybe nankiyana umgodi unemali phakathi. Nemali phakathi uthothi kunamanzi, imali ihlezi phezulu kwamanzi kanje emgodini. Othi ungawungena ungeke uphume. Bathi wena ngoba uhluleke ikucabanga eqaleni wabona imali. Wathi usiya njani? Susiyolanda imali emgodini. Yebo. Uzofika lapha kodwa ngeke uphume. Usucwile. Uzofika unyathela imali straight nansi imali. Udlule emanzini. Lapha imali. So kulezi izinto guys omele sizinyo. Yes, imali nasi ayayibona kodwa uzibuze ukuthi uzibuze nje imibuzo eminingi. You understand? Ngoba okokuqala lento kwasho ukuthi impilo ayinasipe ukuthiwa hayi kufela solungisa la no. Ufile. You understand? So abafowethu into omele bayenze guys, kunezinye izinto omele iqale lizicabangisise kahle. Mina nginombuzo ukuthi why bengazange bayacela amasosha ku government. Bathi kucelwe yabona eceleni into yakhona engenye indlela. Abafowethu khona lokho omele iqale bezibuze khona ukuthi why kusenzeka izinto ezifana nalezo. So uthini ngalowo yena lo muntu esingamaziyo onguye recruiter thatha abantwana babantu esiyabathela emgodini, kuthini ukuphawula kwakho ngamafitshane kulo? Anti yena akayi kuyakulwa. Yena bengayi kuyakulwa. Kodwa yena ubiza abafuna ukuyakulwa. Kodwa uzwa njani manje nxa abantu befile kangaka ngaphansi kwesandla sakhe? No, into ebeyazi ukuthi vele laba bantu bayale bayakulwa. Bayabulala so yena akangeni indawo. Bayabulawa into ebeyazi yena vele. Yena akangeni indawo. Namanje uyacontinue futhi abafuna ukuhamba ongababiza futhi sezwile ukuthi bakhona abafayo. Bakhona futhi namanje angababiza behambe ngoba yena ngishilo eqaleni ngathi empini uyabulala noma uyabulawa. Ebabize befuna abantu abazoyabulala noma abazoyabulawa. Usokukuthi indlela yakhe kuba uzobulala o uzobulawa. So badala kulapho abangakahamba bafowethu abangakahamba mhlawumbe selifikile ilizwi lokuthiwa yaye kuyaliwa eRussia. Uma families afisayo ukuthi ngathi abantu abo bayahamba kulabo bantu abasithandayo eliphushayo ukuthi sihambe
ngicela lazi lokhu wena lawe ufuna ukuhamba manje, lawe mzali mawufuna umntana wakho ehambe manje, lawe mawufuna ijaha lakho lihambe manje, into oyiyenzayo usuthengisa impilo yakhe. Nxa kuyidayisa vele. UBK uthe nxa ekhuluma wathi kuyini impi? Empini usuke ukwazi ngempela ukuthi uyabulala, uyabulawa. So usungaphila ngenhlanhla, kodwa into ethiwa inhlanhla into singayaziyo. Inhlanhla into ezikhethelayo, singakhetha umuntu oyi-1 out of 100 people. Nxa wena ulahlekelwe, lathi silahlekelwe, ngoba siyakwazi ukuthi umuntu lo olahlekileyo ube labantwana. Umuntu lo olahlekileyo futhi abantwana basesebancane, abantwana abakwazi ukuba bafike empini. So kodwa bekade ezama esazama kancane, abantwana bephila bencenga. Umuntu lo thina singumndeni BK, noma kuthiwa ngumfowethu ungafa, umntana wakho ngeke ngize ngimgcine njengawo. Hayi vele ngeke uzokufana, uyedwa umzali. So asiyekeleni BK, ebengithi ngizaxila kikho kakhulu ukuthi abazali kumbe labo bantu abathi bayasithanda abayekele ukusifaka ipressure yokuthi sizithole sisiya yenza ezinye izinto ezirisk ngoba sifuna ukusatisfya ini bona. Umndeni usungakufaka ipressure, hayi ipressure yokuthi hambe empini, kodwa ipressure yokuqathanisa labanye abafana, uzwe kuthiwa abanye abantwana basebenza eGoli wena wenzani. Uthi uyacabanga, uyafisa ukusebenza kodwa kuyala. Uyafisa ukuthi ngabe la uyayithola imali kodwa kuyala. Uzwe kuthiwa abanye abafana basebenza eGoli, abanye abafana benza imali wena wenzani. Yikho kukwenza ucine unjani, usufuna ukuthatha ipressure yokuthi uye kule ngoba la ufuna ukukhavisa into esenziwe ngabanye abafana. Intombi yakho uthandana nayo uzwe ukutshela isithi uyazini umngani wami i-boyfriend yakhe ngimthengele i-iPhone Pro Max 17, wena kanti mina vele ngiyazibuza ukuthi mina waye nginebhadi kangaka ngathi ngiyakaze ngithengelwe ulutho. Usubizwa ngebhadi wena. Uthi uyacabanga ukho la 1000 uyayithenga ngani i-iPhone? Ngezinye izinto ezenza ukuthi abafowethu bagcine bethatha i-risk yokuya kufeni, i-pressure. So umuntu nxa umthanda ungamnikezi i-pressure kodwa umnikeze ihope ukuthi ngelinye ilanga uzolunga mntanami, hlala uzama. Ngoba ma umuntu umqathanisa uyamqedelela. Vele indaba yokuqhathanisa Mr Dube iyindaba yomuntu ongacabangiyo. Ngazi into yokuqhathanisa umuntu ongacabangiyo ngoba inhlanhla zethu azifani. Asalwanga sonke ngosuku olulodwa, asalwanga sonke ngesikhathi esisodwa. You understand? Omunye lomunye ulosuku lwakhe, omunye lomunye lesikhathi sakhe azalwa. So ngeke sesiphumelele ngendlela efanayo. Angeke siphumelele ngesikhathi esifanayo. Angeke siphumelele ngomnyaka ofanayo. You understand? So umuntu especially thina amadoda impilo zethu zilimele ngenxa yokuvumela ipressure. Kakhulu abanye basemajele. Abanye sebabulawa. Abanye sebabulala ngegama elithi pressure elivumela. Uzibona ngathi uyisehluleki kanti lutho. Linda nje wena focus. So bafowethu ma kufika izinto ezithi imali phambili awuqala ucabange. Before ugijima awuqala ucabange, yonke into oyenza awuqala ucabange. Ungazwa igama elithi imali uvela uthi uzoyithola. Singaba lula engqondweni mawucabanga kodwa ekwenzeni ungakubulalela impilo yakho ungaphindi ube right. So okay BK, kwalabo ababuye bephila asebekhona lalabo abazobuya bephila, bengicela ukuthi libonise abanye abasacabanga ukuhamba ukuthi kuyini elihlangane lapho, ubunzima obulaphana bungakanani, ukuze sibekwazi ukuthi imali iyimpande yesono and imali iyabulalisa kakhulu. Nxa ngabe ucabanga ukuya khona ngizaphinda lawo mazwi.
ngoba kwazi ukuthi wena ulanda uyakufa, ulanda uyabulala. Thina kithi njengoba utshilo BK ukuthi thina nxa sizothiwa wena ufile si Africa yonke siyamangala kufe wena wedwa kodwa sikwazi ukuthi ubulela abantu abangaki ngoba nawe ubuyini ubulanda uyabulala. Thina sibheka wena wedwa yani wasichiya man. Hey, bengikhuluma la izolo umfowethu asikwazi ukuthi wena wenzeni ngayo, kodwa ayi ukuthi asikwazi vele yinto ayiqhashelweyo leyo ukuthi ayebulala kuyaliwa le. Hayi ukuthi uthiwa uyipolisi ufike ubamba umuntu umfake insimbi ayejele laphana awumbamba umuntu. So engingakutsho wena mfoka Siziba ukuthi unenge esingakwenza ngaphandle kokufaka impilo yethu eriskini. Ya kuningi. Asikhulekele, asihlale sikhuleka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siyaphila, sicela usinikeze amathuba okuphila, amacebo okuphila. uNkulunkulu awunikeze ukuhlakanipha, ube nengqondo, ucabanga into engakwenza ube nemali. Ya. Ngaphandle komsebenzi seziziningi izinto ezikhona. Ya. Khona lapha eAfrika. Kakhulu. Khona eZimbabwe. Khona la. Kunenge ungakuphilisa nxa kuyikuthi uqinile kuNkulunkulu. Okokuqala asizifundiseni ukuthandaza, asizifundeni ukwenza relationship noNkulunkulu ukuze sikwazi ukwamukela zonke izimo esiphila phakathi kwazo. Ube nokuhlakanipha. Uyawazi inhleli ngitshela abantu mina ngithi elifini noma ungaba nemali mangahlakaniphanga sizozwa ngeyisti ukuthi waba nayo imali. Yeah. But ungaba nokuhlakanipha ungenamali uyaphila. Yeah. Uyakwazi ukusurvive endaweni eziningi ngoba uhlakaniphile. You understand? But mangahlakaniphanga ungaba nesothiwa kwaba nabo 3 million but uthi wenzani nge 3 million leyo? Yebe sokuyihistory. Why? Because bengahlakaniphanga. So umuntu awufuna ukuhlakanipha empilweni. So yikho ngisho ukuthi asihlaleni noma sihlupheke noma sinjani kungcono sizihlalele, hayi ukuhamba siyedayisa impilo zethu. Hayi futhi ukuhlala nje kodwa iba nama-plans, sidinga ama-plans ukuthi uphile kanjani. Yeah. Singadayisa impilo zethu sichiya abantwana behlupheke. Singadayisa impilo zethu ngenxa yokuthi sifuna i-fast money. Ukufa is real and ungafa usavuka. Akufa kusijoka. Ungafa usuyihistory ukuthi wake waphila. So bafowethu abasacabanga ukuya empini abame kancane. Cabangani kabili. Ucabanga ukuthi elisiyathengisa impilo. Yeah. I think kunjalo abafundi ethemba bazwile futhi bayosizakala abakade befisa ukuhamba bafowethu angali imali khona kodwa awubheke nyake ngizwa abantu uzothiwa amawundoda amele urisk izinto la magama la yabona uma bekutshela kanje athi amawundoda amele urisk amagama angahlakaniphanga. Yeah, angahlakaniphanga anokuthutha phakathi. Right. Hayi njengoba sesichaze kabanzi ngayo le ndaba futhi ngeke sikhohlwe ukuthi sithi dudu emindenini elahlekelwe ngoba lathi sinje ukwenza sikhulume ngayo le ndaba ukuthi silahlekelwe ngabafowethu labana abalahlekileyo. So sifuna istop. Yikho futhi lamanje sifisa ukuthi alibona kuthiwa asifuni ukuphinda sikhale futhi kanenginengi. Sikhalela into siyafisa ukuthi ngabe le message yahamba ifinyelele kuye wonke umuntu wabekwazi ukuthi manje mangithatha isinqumo sokuthi ngiyasuka lapha eAfrika ngiye Ukraine ngiye Russia ngilanda ukufa. Ulanda ukufa? Ngilanda ukuyathengisa impilo yami. Kanti bekunzima kangakanani ukuthi yona leyo Russia ihambe kuma president kuma government ihambe ukuthi sicela ilizwe lase-Afrika, sicela ilizwe laseZimbabwe, sicela iAfrika thizeni yonke, sicela amasosha. Sicela amasosha ku-government. Yes, ku-government.
kodwa bona bakhethe ukuhamba kuhle bebhoda bethatha abantu besiyabaqedelela ngani. Ngubani ozokhala manje abafowethu balahlekile le phesheya, uthola ukuthi yithi futhi sesithwele nzima ukuthi imizimba yabo izabuya njani. Ngike ngabona ku-Facebook lapho omunye ebhalile sithi kucela usizo ukuthi umuntu Uyabona ekwazi ukubuya i-government iza kutshela thina sikwazi ukuthi kulo muntu kulo muntu onjalo. and babengekho wrong, babekho wrong, ya bekho wrong, awuphumanga esandleni sabo, Yeah. uziphumele wena. Yabona, so bafowethu singathengisi impilo zethu. Right, okhulumayo nguPhathisani wakwaDube from Inshoni Arts. Silapha live eCitro Studio. Ngingahambe ngedwa, ngihamba lo-BK wakwaDumo. uBK uyakhona ukumlandela laphana ku-YouTube, ku-Facebook BK Wodumo Siziba, ku-TikTok BK Wodumo Siziba, Instagram BK Wodumo Siziba. Uhambe uyehleka. Yize namhlanje sibe saxoxa ngodaba olungahlekisiyo, kodwa ekuqaleni hayi uke wasihlekisa ngokuthile ukuthi yena ungumakhalekijima njenge-ambulensi. uPhathisani Dube laphana uyamthola kuPhathisani Dube Media House, kumbe ku-Inhloni Arts ku-TikTok, lapha ku-YouTube Inhloni Arts. Lapha-ke siposta khona eminye yemisebenzi yethu enjengoku-actor, phinde futhi silibalele amabhuku live, ama-novels lapha ku-YouTube. So lisilandele, lisibili zo-subscriber, kanti le video le futhi sizoyifaka khona ukuze lani futhi liyibukele, lizwe futhi okunye ungacoshwa nawe kuyi-one okungakuphilisa futhi uphawule nokuthi wena ungafisa kwenzakaleni okwamanje. Siyabonga.